Hei hi Akashwani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sil mun sangi Mizoram Oil Tanker Driver Association le Petroleum Entrepreneur and Transporters Union of Mizoram te chuan du thu samin kongpui siam thatlani chalo ma se Mizoram en tui althei har satna to na satta ka wangin tui althei phur tu lir the atlan ngam le tlan thei te chu tlan to mai ni se anti hemi chungchang a hian nimin khan thu chwa siamin tui althei phur tu pol pani te chuan National Highway 306 konpui le sai rang inkar kongpui siam thatmek chu kongkhwar zwal pui lai te no thatni to ma se tui althei phur lir thei tlan nan du thul sam lo hlen ti a kongpui te siam thatmek ni ma se Mizoram in tui althei har satna to na sat wang le mi pui mamo arang thei angbera phushu kani thei nan tual thei phur tlan thei le tan ngam te chu tlan to mai ni se anti heti rwal hian kong pui siam me ka ma chhopla om te chu rang taka tho chun zo mani thei nan sarkarin malak chun zom zeran be se thu antar langbok tukin khan champhai ko pui chunga chome zor na mun pui ber champhai bazar puira sivenga sale thlai thar zwar tu te bukna le te na shang man te endikani hehuna hian champhai DCSO pusi si sakholiana hovin legal metrology department saphet quarters YMA MHCEP le champhai consumer union try to ten thok chua ka bukna diklaw non standard spring balance pakwale beam scale pakhat man ani DCSO chuan bukna dikle diklo hi kha tok en fe ani fo tur thule consumer ten an dikna chanvo an chan ngei theinan malak zel tumani thu soya lung oilo na nei te chu district consumers dispute redressal commission mangchang kai turina cha ani nimin zir topni khan lungtlai district Village Council Association General Conference voinga na chu Central Waile Hall longtlaya ne ni a Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CEM Pusilal Muan Thangan man pui Pusilal Muan Thanga chuan Village Council Member Kalkhom de churamina kauna she thara a kauna ange ya thei top chu a masona ra bi thar rapa ram mason an kuta omti shereng turte thanlal an ni to changchoya an man ni ngai dan chau clear lawa mi puite atanga ngai dan tha rezui zel thei tura in hondan tok she turin acha visit na chu khotlang ro rel tu ringot ni lovin khotlang nu le pa chanchanga khotlang mi poiten kongtin renga mason an nei theina na khotlang shwai tu an ni ti shereng turin acha bokka vengbil le caution bil du sakbik ni thiang lawa mi hausa le re theite angkhata ena khotlang mi poite thlamwang le hlim taka omtir thlengin visit thale thalaute nan man theiti sia a khotlang mi poite ta na ro rel tu thani turin acha bokani Lungtlai District Village Council Association General Conference a hian an Paul President pu Elvis Dal Thangzwala chuan Lungtlai khopui chunga Village Council 10-15 Finance Commission atanga chengwei bel chhni noi somni pakhat sing ruk sang khat le zariat seng an siam fecal sludge treatment plan Lungtlai chu CM Pusilal Muan Thanga hne na hian LADC a LAD Department enkol chunzom turin hlanani Lungtlai District Village Council Association hian try to thar an thlang ngal ani In sung kura meichia te chunga hlel na thleng thin laka inven na dan Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 chungchang nimin khan zir hawani State Hub for Empowerment of Women SHFW Women and Child Development WCD le Mizoram State Legal Services Authority te chang hoinan buat sai dan zir hawna miniko at taxation auditorium a hian Guwahati High Court Judge Justice Nelson Sailo chuan India dan puin meichia te dikna le chanwo ngai poimo thu soin meichia te chunga hlel na thleng thin chungchang angai tu tak hle ni ti a IPC thlak tu dan thar Bharatiya Naya Sanhita apo ngai poimo zia chiang takin langani ati Danzir Hona hian Guwahati High Court Aizawl Bench Registrar Dr. HTC Larin Chanan Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 chungchang a sha tur poimo tele akai noi shang temo phorna chungchang a zirtira Additional District and Session Judge Sylvie Zomwan Puiral te in chung khura meichia te chunga hle na thleng thin laka inven na dan le thu boy a thlena malak dan turte azirtir ve bok Prime Minister Narendra Modi chu kumtina nei thin Quad Leaders Summit voiruk na Wilmington Delaware tel turina kaldon Quad Group member te hian thil shang an soi ho be se ni a borak in thlak dang lama tanga technology thar chuak poimo tak te thlengin an soi ho dona Quad Summit nei ma hian Prime Minister Modi hian zaina President Joe Biden a komanga Australian Prime Minister le Japanese Prime Minister te po a kom bokang chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu